Yes, twongeye rero kubasuza ndetse no kubaha ikaze mwese bakunze Umutsindo TV, aho rero dukomeje kubashimira urukundo ndetse n'ubutwari mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tudatinze rero uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho, aho tugiye kubabwira ko umukozi rero wo mu ndege yirukanwe mu kazi azira kumansurira rero mu kazi. Yes, umukozi rero wo mu ndege wari umaze amezi arenga 6 akora rero muri Alaska Airlines Neira rero Diara yirukanwe rero mu kazi nyuma rero yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rero rwa TikTok amashusho yamugaragazaga ari rero kumansurira mu ndege. Yes, nk'uko rero byatangajwe na New York Post, aya mashusho rero yafashwe ubwo yari ari mu kazi, aho rero byatumye ashinjwa kurenga ku mategeko y'ikigo yerekeye rero imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Yes, aya mashusho rero yagaragazaga Diara yambaye umwambaro w'akazi, aho rero yayiherekesheje amagambo agira ati uwibana rero kugeza apfuye, ati nimukitiranye rero imyambaro y'ukuri ku muntu. Yes, nyuma rero yo kwirukanwa Diara yongeye gushyira ayo mashusho kuri TikTok yaherekesha rero amagambo agira ati nta muntu rero ucyemererwa kuba uwari we ukundi, ati rero isi ibaye iy'abantu barakarira ibintu byose, ati mbese kwimansurira mbere yo gutangira akazi byabaye icyaha. Abantu rero bameze nkaho batabikoze na rimwe. Yashyizeho rero na hashtag igira iti ivangura rero ni ukuri. Yes, Diara rero yavuze ko ayo mashusho yayafashe ubwo rero yarategereje abapilote saa 12 za mu gitondo, mu gihe rero mu ndege n'abantu barimo. Yongeyeho ko kandi icyo gihe yarari mu byishimo byo gusoza rero igihe kigeragezwa mu kazi. Yes, ku rubuga rero rwa GoFundMe yashinze kugira ngo rero abashe kubona inkunga y'amafaranga, Diara rero yagize ati nta mashusho yoroheje nashyizeho rero nta kibingambiriye, atariko rero yateje ibibazo, ati nubwo rero ari icyemezo kitari cyiza nafashe, sinigeze rero nibwira ko byantwara akazi kanjye nagakundaga cyane. Yes, Diara rero yavuze ko yirukanwe atahawe amahirwe yo kwisobanura, ati rero bakimara kumbwira ko narenze ku mategeko yerekeye rero imbuga nkoranyambaga, ati nabasobanuriye ko rero iyi video itari igamije rero kwangiza ikigo cyangwa ngo kubangamira rero umuntu uwo ari we wese, ariko rero ntibabashije kunyumva, ati banyirukanye rero nta biganiro cyangwa iperereza rigamije rero kunsobanurira icyabaye. Yes, umukozi rero w'indege yagize ati ni amahirwe rero nahawe yo gutanga ubusobanuro cyangwa rero kwisobanura ku byabaye. Yes, uyu mwanzuro rero w'ikigo ukomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga, aho rero bamwe bari ku ruhande rwa Diara bavuga ko rero atari akwiye guhagarikwa, mu gihe abandi rero bavuga ko amategeko y'akazi agomba kubahirizwa nta kujenjeka. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunze b'Umutsindo TV, ni munyemerere kandi mu nkundire amakuru yacu tuyahinira ahangaha. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel Umutsindo TV, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.